Now me rate TikTok send or Asante Hene no. Me rate TikTok send Asante Hene no. Yes. Yes, me. I the rate TikTok pass Asante Hene. I don't go lie you. TikTok has more work. Oh no. TikTok who will cry. Hey, TikTok. I think the fooling on social media is becoming too much. Then I say you're losing your manners as youth. Because Osha the Ekoso, in fact, enye nika and enye ni so. Say, minim say trendy abaso so person trendy. I just obu tunfo say to the answer no trendy. Asem we di ka ba me di ka be catch us say me nye interested. E wo tribal sa ne ma na eko because me hu bia say si etwa wo ho ne se mugya kokko ba etwa me ho mugya kokko be ba. But mpanyimfo akoduru ba bia say odehia nko a akwadwane. Let me make this thing clear to Pappy Kojo. Bra, say o career na ato nsuom ne se wo pese unyane no a. Enyusu opem so. Me asam na okan me ni problem. Because obia ne boafo. Ti se TikTok aboa wo echen wotumfo a ampa e wo se wo ka. But whereby you use this word, minim se mumuyinum munye cheba o, ye kasa wo nye cheba. That means that emse boso me nkunu anso ne wo. Say me rate TikTok chen Asante Hene no. So be kaya sa asem no na napoko kan ya onya problem no. Senka napoka say even kwame nkru anazo kwa say kwame nkruma kra. Na the moment abe yusu mkwame nkruma no kasa no e kire niema bibiri ede na ekoso yi ade ye lose your manners as Ghana for ana everybody ni wumi akola bia timi fa camera si nanim na sebem producer panya wabo ne bra sei na wudi na tem na kasa we kura no tumfo din bipie mu sesai Kofi Kinata no tumfo bo na baso. Ni speech or kasa. He made mention of Kofi Kinata's song Susuka. No kase. Ye sorry I say nieme ma eden. Ayeden. Of which I no kre also no kra wa jitum. Na emum no say ye ka eya ye Susuka because okọ aman bi so a omo de no kra de airport. Enti obi nya yaye. En minu mi no so jitum say situation wo mu bia no obi nya waye. Enti dua otumfo boye e was asam no kan no ene de hia wo de na kwatena radio so a wo horo no. And to you Uncle Fiifi Prat, in fact I thought that we interviews no you are doing more harm than good. Me we me role model in radio e bra me ti Fiifi Prat me kra mani fi kakra ansa na me be hu se wo na TikTok I refer to you e won nyom Philomena Petengemu at least yes re wadaroma Oye bra panyin. But some of your interviews and you maybe I na koso no. Me ntimi nkyere wadwuma because said the maker no. O share radio adwuma say na me nye radio class me radio and I respect you for that. Ba me sre. Say okwa hunu bia na obo pim so say to din. Okwa hunu bia na obo pim so say to din. Obia keke etimi bebo papa ni din ebe keka nsem hu na 7 prediasa ensem fata. Madaro madabia maka o mese de mu pen hunu no mu be hunu mu bi ne mu pen hunu no mu be hunu me ka asem we so obi nka se putu enhye na mu ehye de a obi abetwene sekan akwa akodijo ena no your friend say yenua ba afio poku asem obekai o pa chew asem ba yekra yenwie enti edenti na utimi kase mi rate TikTok dan Asante Hene no. What is Akasana say? What you say? But this is the same person. Nsem we deba moto monsa friend. I think says 5 billion and or dia bebo photo e dia ma Cape Coast. E man no say nkwala omo pese omo ko school. Yem famwa. Enti de na ekoso. E dia pa na ekoso. Chese matena se adwan se we nwa menti ase. Abusuya me ka videos bi a mi hunu
de fa papa yi ho a enya me platform yi so na me boss video no kanya me kra betu ameka ensem ankofuo use de fa papa ne ho a areho. What you say? When was the last time you three task the man Asante Hene? When was the last time? What you say? You bet me asre no say na na bia de Ghana kwa na de bia Asante man ko die wadaroma for wane tum anana na puso ho na emum enye nhye. O papa do ba wi as wetimi ahye no. O maami yo wo ba wi ase no. Wetimi ahye no. Wetimi ahye ne se chinchin onye wabrabo yi. No obra ne yeboma. Abrabo aye ka no. Abrabo yeboma. Me dey say the American no, mo politics ne ho anwani no. Me I don't care about those things because me tie Kojo se ma anya adwuma mi nidi. Se wo sorry anopa na se wan kwa ye adwuma, wo nidi and wo tie abrochire dey ntino akotena abrochire because wo pedi wo bedie enti no atu kwan. Enti nyina na ye dey ani to aban so. Because Ghana aban akọ aban aba so do ani to so so a wo bedi wo dokono kwa. Ba de ye kire ne se ade amo ye ne ehu maka to say ebola suja e na aso nkakra. I remember Rwanda minya ho asem kada nipa ba ko pe ne kotena radio so no make it just a statement krona se sheye enu nti so tia broche na se mfa o Ghana he mfa yeni nanaje mambedu atam yeni otumfu atam medem ye bunu ne mfa me medem ye santini mfa me ho a menua anhwa ebre be fa ho no ebre be fa ho no ni de petro etwa ofie ho ahia ye twa gyatom na ho na abekai 7 previous me nkwase asemi ya make ken mesre there should be sanity in the work we are doing on radio media social media. What you say? Chinese for no crown or introduce to TikTok no. Okay, say maybe an man a friend is saying on TikTok page ana. Sanity wom Bibia ba na Ghana for na say you have fun World Cup na you abusing this because of trend. Na say o carry a na say Pappy Kojo person babaka open so na never be trend. What is this? Some of us we respect you guys so much because maba be yebi. Me ye nipa bia onyom me pepa. I remember onyom ba ko be real no any your friend is saying I think that onyom be you this girl awa me boss onyom nipa. But I know some church 7 previous so wo ye niam bia we shouldn't tell you. E bia na wunim ni wo twa sane nim se na chiachia. Mesremo awofo na ya ba ne yen kasa nkyere ye ma no. Yen kasa nkyere ye ma no. Say otumfo 7 previous onye wo type na naage mambedu onye ohiri bie ni ho 7 previous onye wo type. Mesre na afa nso fatu tirimu se Ghana tax na ye jeje no yen yije mfama ukuro mo hene. If you are talking about galamsey I know there I'm with you 100%. Say ahemfo no na wo so omdo om na isi fom na nye chinchin ase eyeso ukuro mo hene na be ye ukuro yi de mam. Kaneni ekọ communal labor eneni nyina ye jai obi betino aka se ayi na ahemfo ne mwa ena otumfo mwa kuro no ena onye sei ba busa ho se opem so aka se kumase man nyina ye nhia communal labor enka obeba busa ho se enka obeba ba kane communal labor na ne ye chichiri kuro ena sa ne mani nyina ese ani bie nti ye jai ni nyina. What are you guys talking about? I said wo kwa hunu bia ana enkwaya dwunti na no hunu bia esabi no mana munhwe ni yiu na sade America no eye ball asuja metema kuma poma pembeba munhwe yi besrew mumie nhwe yi awofo no mumie nkasa nkyere ye ma no nkola no muti social media abuse media no yeso obi apeso trend age so de opem so say to din. What you say adana me kan asem wi o feel proud say o kasa me yanwunani o feel proud say o kasa me yankrani o feel proud so o pese o kasa me yabununi ba Asanteni ka so o kasa no say o ya Asanteni dia na no so akoye problem enti me Asanteni sabe me ngwa kasa me alatani ana ade na esi ade na ekoso yi ayete wa ye de ni hwe ni din mumien sorry o na sade niema esi bi kono
me da bia me da me yam hye because eba Nsem ne sa tribal issues na who check politics if you don't know. Say if you care to know him for some tribal war who mommy already see one northern region. Esi won fie sen. Mfie sen na see ye. Na no to no tumfo na or renovate your friends and confanoche otumfo nkwa ne ko confanoche ne kowe manfra fo ne wo maka tro say Asante donti yeti kroma baye wo anwona fanti New Town kwa akra na ko kire me kro ba ko pe ye de ato Asante bro no. What are you guys talking about? Yo mo shizongo a baby otumfo tie seven predu Asantafo siremfo na atwa no ho ahia. Omo mfa ni agro ono nso mfa wo mu ni agro na afie ba ne sen ene atu ya no e de asi papa ne so ana wo se no yonko a wotan huntia wo se no yonko a wotan wo sa asem na ye kan eno na ekoso ana mentan kasa sei but said ye meka no obeka se bia DJ KA susun ha wani ne kasa ba de mi hunu no ene de mete ene mframa bia e fa ba no se mo ami anhwe yi a ebe Nsem bebre opim so Osei Tutu onye obi a size misrew se de obu krom hene ne sa na enso ebu ye hene na maka kiro se yesi se odehye anko a akwa adwane enti se bedroom rebi ebe empese me kan Nsem bebre yesi benyansafo ebu ne be na emumye nka na sem mumye nhwe yie ekwan ya yafa so ya abuse social media no mumye nhwe yie medase